COVID-19 jaga lockdown hong ki patungin lom te ni van poi mo tuam lady na van kalai na gi ge dor khato abho sukwa uchina avan le ding tengu ali sa gelina dor ngak pa kyang na piaw hi uchina dor ngak pan ali saum teng pe dinga sakle ali saum teng ana pe ke ya poimo asak bangza hiam ana pia hi singtang mi a hi ke notice mi mail tuam de a hi zia kwa uchi banga ade tengu pelo a hi ke ya aman again a hi le na poimo tengu hiya ya ali saum teng hon pia hi len midang te ka customer dang te ading omlo ding a hi achi a hi yai pa christian a hi ke ya hindu kulmun ma a hi I thei sama bangina hindu chi te hausak na sumle pai ngai poimo ma mi te hiwa hausak na pathian sum pathian Lakshmi nei halti a hiu hi himale hiai dor ngak pan asumle pai mu ding a hausak na akibe lap ding sangina a customer te avan legi ge te negle tak atan kimlo khak ding ana law zo a hi ngai sangoi ka sama ma a hi chebanga ginglo mi khatina I na lungput anei midang te he pi na lungput anei thupi ka sama ma a ei ging tu te ahi kele Christian ki chiten ije bang lungput nei theileng poi ma ding ina iging ta ahi lai siang tho yen le polin hi chin anagel hi himale mi khial hi laiwa isikwa Chris si na pathianin eite ahi na hon lang sakhi hoi bana zohanin pathian in na ahia ihin theina dingin pathianin atapa Jesu Christ leitunga hon sol tungtonin ain na ahon lang sakta waijakin ki taun anachi hi hiai lai sang thau ti ge la patina Good Friday bang hiam chiang takin akimuthe a hi wai chu eite helna zia ka siding hi lai ihin theina ding ina pathianina atapa Jesu Christ ahong si na tungtona ain na ahon sutlakna ni a hi eite kianga pathianina atapa tungtonina ain na hon sulanga ginna tungtoina wai I nai tanga wai I na jakina eite hoddamin I omahi hi chin gen beleng pathian I na a hi kya hiloina a I na a it pen atapa Jesu Christ tungtoin ahon sulanga wai hon sulakna I na tangte hi jakina pathianin ei nanga pat ahon lamet chu midang te I ding a hi iki in tuana tungtona ama nungzoi ito pa Jesus Christ nungzoi ihi na ilat sak ding aidan lai sang thon hon hin sak a hi hoi bana ki tua na lo ngal bakeun china lai sang thoin leng anagian a hi ch studin pathian I na a hi anachia wai tu athil hi teng I na la sak na a hi achi a hi thila siamin I naina pathian na siama vaya homin I nine vaya homa thua khenin I nine thu a khen a hi athil hi teng a hi na lat sak na hi a hi na chu I na a hi ei ging tu te pathian hi na copy wai tu a I na copy te hi ziakin ithil hi teng I na I hi kisam a hi COVID-19 ziakina khobel pumpi abuai jaka ei gam natan pha ei sung natan pha buaina thupi tak ahong tunga ingei na dan tia ki pai theinon loina ibian na dan te ne pe theinon ke ya wai ke loina nele ta khak satna sumle paya hak satna thupi tak ituak a hi hi chibanga pai to zel le hi imaban ding hi ngai ngam huai lo khopin a a hi wai zakin pathian I na itan ki tua dinga pathian hon thupiak a I na langsang dinga hon thupiak tu huna ilat sak kisam ma hi bangchi bangina pathian I na nanga pen tu hina lat sak na soma nitenga na poimo na nele tang na kai khom na ang ma sel dakin na kai khom hiya nang ma ading kia khwalin na kai khom ya a hi kele tu hun haksa nanga I naum pathianin a it pen tan hiala I na hun piak nang bangchi bangin
namin pitelaka nalang saka. Greek philosopher Epictetus don't explain your philosophy embodied anachia. Why to natugin natu upen kiet chatho ken lan nei tho in pum khatinomun anachia hi ya aman again no pen hi le ithugin pen hi igen tho sangina ihin hiak pi le mi ten hi theizo a hi anachi a hi pathianin a in na azol nei te tungton kia again kia hiloina exonina atak takin Calvary cross a ahon lang sakta a why I na tangte hi why I na pen 18 leng gel tho yam gen tho yam kia hiloina a exona ai kile athua ilat hiak sakhun hi abik takina tuhun hi again tam agel tam leng apoimo a why sangina apoimo pen a hi le hiai I na pathiana pat inga anasepina langkhe sak theina midangte I theileng I 9 zangleng tutung I Good Friday zanghoi hidi hi uchia zanghoi theidingina pathianin ponpan pi hen